Gledate gorenjska poročila na GIF TV. V avstrijskem Filzmosu se vsako leto pozimi nebo napolni z baloni, ki obiskovalcem ponujajo razglede in občutek svobode, kakršnega je težko opisati z besedami. Majhna alpska vas, ker gostoljubje, mir in doživetja ustvarjajo občutek pravega turističnega doživetja. Da ta kraj na Solnograškem živi s turizmom in od njega zgovorno poveže podatek, da ima 1500 prebivalcev in skupaj 3500 turističnih postelj v apartmajih in v hotelih. V dneh našega obiska je bil Filzmos prizorišče enega najbolj slikovitih balonarskih srečanj v Alpah. Že desetletja sem prihajal piloti iz vsega sveta, ki s pisanimi kupolami napolnijo nebo nad dolino. Posebnost, ki se gotovo najbolj vtisne v spomin, pa so poleti s toplozračnimi baloni. Peter Donabauer, direktor turizma Filzmos, je povedal, da že skoraj 40 let vabijo balonarje v te kraje, obenem pa tudi turistom ponujajo vožnje. For Filzmos, we are trying to do tourism or to offer tourism for all the year. So till now we have winter season, we have a summer season, but from now we are starting to offering tourism for all the year. The most important things you can do, or the most closest things you can do to Filzmos is skiing in the winter period, but also cross-country skiing. We are very famous for balloon riding. We are also very famous for mountaineering in the winter period, and in the summer we are offering hiking, mountain biking, also balloon riding, more and more trail running, so mountain sports is very famous for Filzmos, and also more and more art is a theme for Filzmos. So we are for I think 5 years we have our mountain art festival. Jutranji vzlet več kot 50 balonov nad Filzmosom je prečudovita kulisa. V ozadju pa vse skozi prepoznavna gora Bischofsmütze z najvišjim vrhom na 2458 metrih nadmorske višine. Poleti se začenjajo zgodaj zjutraj, ko je zrak najmirnejši. Nekako od adventa do velike noči so razmere zelo ugodne. Balon se napolni, plameno greje zrak in košara se skoraj neopazno odlepi od tal. Občutek v zraku je poseben, mir, tišina, svoboda. Ko gorilnik utihne, zavlada popolna tišina. Smer določa veter, zato je vsak polet drugačen. Pod nogami drsijo zasneženi gozdovi, planine in vasi, nad obzorjem pa se dvigajo alpski vrhovi. Naš pilot Werner Schrank je ponosno povedal, da ima za sabo več kot 3000 poletov. Hi Werner, very interesting flight with balloon. Ballooning is most experienced things what you can do, because you only fly with the wind, with the same direction, with the same speed, and it's really free here. You can do nothing with computer or something else like an airplane, and you feel free, and it's everything freedom here. Today is a nice day. The perfect day for flying. Warm temperatures up to here. We have a sunny day and calm winds for landing, so it's everything safe and everything fine. It's Balloon Week in Filzmos. Yeah, we have the Hannes-Hoff Balloon Week this week in Filzmos. Up to next week we have the International Balloon Weeks. We have up to 40 to 50 pilots from all over the world. And alpine flying is one of the most experienced thing you can do when we do the ballooning. And what we see surroundings? We see the highest mountain from Austria, the Großglockner, the Dachstein area, the Enstall Valley. You are here in the middle of the beautiful area of Austria at the Alps.
Z višine več kot 1500 metrov se odpre pogled na Dachsteinov ledenik. Ob jasnih dneh pa razgled seže tudi do 200 km daleč, vse do Triglava. Po približno 2 urah lebdenja sledi pristanek, pogosto na zasneženih planjavah, kjer ekipa že čaka baloniste. Po poletu pa sledi pravi prvi balonarski krst. Šop las pogasijo kar s šampanjcem. Filzmoos pa ni le raj za balonarje. Turistična ponudba kraja je presenetljivo raznolika. Smučišče del velike regije Ski-Amadé ponuja urejene in široke proge, primerne tako za družine kot za zahtevnejše smučarje. Ljubitelji teka na smučeh imajo na voljo več 10 km prečudovitih prog, medtem ko zimske pohodne poti in krpljanje vodijo skozi tihe gozdove in zasnežene planine. 77-letni smučarski učitelj domačin Alojz nam je predstavil tehnike smučarskega teka na lepo urejenih tekaških progah in kako se pravilno pobereš ob morebitnem padcu. To manjše smučišče slovi po širokih urejenih progah, prijaznih do družin in začetnikov, ter po vzdušju brez gneče velikih centrov. Posebno doživetje so vožnje s konjsko vprego ali sanmi do koče Unteralm, kjer obiskovalce pričakajo domače jedi in toplina alpske tradicije. Der Unterhofalm, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Kommt rein und schaut's mal. Filzmoos tako ostaja zimska razglednica, kjer se smučanje in letenje združita v eno samo doživetje in skozi vse leto združuje mir gorske vasi, športna doživetja in stik z naravo.